Inggih, ide dane sareng sami tunas titiang uratianyane amatre duaning acara parikrama pawiwahan jagi kekawitin ring rahina sane becik puniki. Inggih, pinaka sambrama titiang kaping ajeng pacang matur ring palungguh ratu peranda sane suciang titiang, ring ratu anak agung sane kesumayang titiang, ring para pengelingsir saking keluarga purusa miwah perdana sane wangiang titiang, para atiti lan ulaman sareng sami sane wangiang titiang taler majeng ring sang purusa miwah perdana sane nglaksanayang pawiwahan sane tresna sihin titiang. Angayu bahagia lan paru susema atur titiang majeng ring ide sang yang widiwasa duaning majanten sangkaning asung kata warunugraha ide mawinang sida titiang ngiring ratu ida danis narang sami nyaksiang parikrama pawiwahan ring sesampun duasane puniki. Antuk punika ngiring sareng sami nyakupang kara kalih ngojarang pangastung kara pangan jali umat. Om Swastiastu. Ainggih ratu ida danis narang sami garjita dahat manah titiang santukang ratu ida danis sareng sami prasida rauh ring rahinane mangkin nagingin punggalan sang sane madue karya pawiwahan. Inggih para atiti sareng sami ring galah sane becik puniki titiang jagi nyinahyang angga sang alaki rabi sareng kalih mungguhin sang sane perusa ipun sane mawasta ikadek swastika arnyana pinaka putran bapa putra Surya sareng ibu Nyoman Laksmi ngelantur sang pergayang perdana inggih punika sane mawasta ni putu Kumariani okan saking bapa gede Manuabe sareng ibu Kadek Sri saking Banjar Lod Rurung Desa Kutuh. Inggih, mangda ida dane sareng sami ngewikanin parikrama pabuncingan punika taler kariin antuk upakara matatah miwah mepanes sane sampun kelaksanayang ituni semeng sewetara galah jam 5 sami kami letin oleh pekeluarga saking Anggara Purusa. Katahnyane wenten 6 diri kelanturang ring rahina sane becik puniki pinaka ciri ring sekadi mangkin kelanturang antuk tukar cincin lan selanturnyane kelanturin antuk upakara pabia kala sang alaki rabi sareng kalih taler sampun puput natab pakala-kalaan sautara jam dasa semeng sampun lintang. Ainggih para atiti sinamian disampun puput saking alaki rabi natab piabia kala kelanturan antuk upakara majaya-jaya utawi pawidiwidian sane kapuputang antuk ide peranda saking Gria Manuabe Kediri. Inggih turmaning sampun sida memargi antar dedodonan sane sampun kelanturan inggih punika matipat bantal utawi penguyan ring wisam sang pegerayang perdana ring galah nyoreang. Ainggih wantah sapunika daging sambrama wacana titiang indik dedudonan acara parikrama pawiwahan ring galah puniki kadulurin antuk rasa angayu bahagia titiang ngaturang suksemaning manah majeng ring atiti sareng sami saduaning pengerauh ide dani sareng sami sat winaluya pangarastiti sane rahayu dumogi sida raris ngwaksanayang labda karya sida sidanin don lan sidanin yasa sang alaki rabi. Ainggih ratu ida dani sareng sami duaning sampun mawasta puput nenten lali tiang nunas geng renes nampura ngenenin indik
kakirangan titiang ring sajaroning atur penyembrahme ring sajaroning indek genah sanen nenten manut ring arse paling pisan ledayang ratu sareng sami ngampurayang mangkin titiang ngaturang boge Sumatera tunas titiang para atiti ledang rauh ring genah boge sanes sampun kecumawis inggih pinaka panguntat daging atur titiang ngaturang prama santi. Om Santi 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 Om.